ya okay China Films Administration urebe hakunino barikwereka tutangire hehe hari agaturage kari aho ngaho ubushakashatsi bwamaze kwemerwa ko hari umutwe w'amagangster urimo uhungabanya umutekano w'ikiremwa muntu ndetse ngo uwo mutwe w'abagangster ngo nibabi cyane turimo turagerageza kuba twawushyira hasi ni inama dutangiranye nayo ariko ngo nanone process irimo iratangira hakuno hari zigenda hari imodoka zigenda dutangiye akiswe ngo iki Tiger Chain muramuzi n'umukinnyi w'imena banga bageze hakuno barahagarara bigeze bitera ahantu tugeze hashuba ko hadatekanye barakwereka hakuno hari imyigaragambye ihari we hano bashaka ari situation idasanzwe abantu bari hakuno bashaka kuba ari babi cyane niko bari kuvuga ko na ku cyombo ngana komeza hoje imbere we komo n'aba bantu badasanzwe n'abavuye hehe hakuno baza ku modoka zabo aba bantu ni babi cyane batangira kuzikubitagura we mwana gira mwana uyu gwara accelera vuba abari aho ngo dore ngo isoko batangira kuri menagura we mwirinde kabu imodoka bayishyira hasi abimunda bavayo shoferi baramu fire nuko tutagira ku magambo menshi skia fire dore umuriro we uyu gwara accelera abatamo n'amabandi yabateza agaco dore moto akuni imodoka ziragongana dore amabandi ngo ari imena fire ndagutiza bakise ango rescue nakubwiye ngo nakazanye 2025 nirwa Mr Fire we gira mwana gira bataragira hakuna basore bagucana amasiri kabantu bari kuri one mission hakuna abandi rero yakamesheje dore umuriro we nakubwiye ngo arebye filime nyinshi akaka ni gashya dore abantu dukoryo bari gukora amabanda arakimena ni menshi fire ndagutizamo kureba imbunda zirakamye mwana tubigeze duteriko hakuna amabandi yakamejeje uywara banagira dore tunda kabum haraturika hakuna abantu bagiye hasi ni benshi amabanda za satira reba nindukiri muzima bavayo akona umusore yari cover ababanda za satira ya modoka abana bariho umwe ari hejuru undi ari hasi do uretse ku mutwe dore umwana dore ibintu abana bari gukora uretse wowe dore Tiger Chain sizi mwagarutse yitwa nde bakise ango rescue kuva muri Capital Media Podcast dore umwana uburyo cyangwa inkota dore uburyo cyangwa icyuma uretse abanyuramo ku mutwe ntabwo ahusha ango rescue niko tukureba 2025 we ubasira abana barica hasi do dukoryo we uretse icyuba baratera arica turabana we dore fight iyi filime ni shyashya yasaraje ariko uretse barazavayo wari mu biki uretse dore fight dore uganda we dore intambara hakuno hari icyaje aramutera icyuma mu gatuza Max arishwe umwanda uyu nguyu vayo wakigore we umugabo itavana y'imbunda Chimson fire kigabo kisha umugore w'umusore ababyara barenze uyu yarababaye umujinya uramwica ikigabo gita kirya kiyo kijyana mu modoka kiza kigonga uyu nguyu uyu navaye mugenzi waza gutabara buretse batakugonga mwana we
uyu yarasimbutse bagonga mugenzi we gusa ikigabo kirakomeje cyambaye agapfukamunwa. Ese ikigabo ni cyande boss ntabwo twageze ku ndego hakunino. Ati timu yacu yatatswe. Dr. Shukin yishwe. Hakuno Dr. Shukin yishwe. Abangaba barababa ye. Bakise ango rescue niko tugiye gutangira. Aya tugaruke hakunino. Hakuno hari ibirindiro bihari. 由于全球气候不断变暖， ngo turimo turagerageza kwa twakomeza kurinda 在加速。 climate yacu kugira gutangirika. Jewe na timu yaje turukora ubishoka byose kugira ngo turebe twashyiraho technology. 生物 ndetse tukugerageza gukora neza. 未知生物进行了基因改造。 turimo tugerageza gukora ibyo abakurambere bacu bakoze. 霉素 ibyo turimo dukora birimo biri development umunsi ku wundi. Hakuno n'umugore gutanga ijambo. 人类的衰老。 ntabwo nigeze ngererwa mu by'ukuri ariko muri iyi myaka yose reka dukora igikwiriye. Wana bamukomera amashyi uvuze ijambo ryiza kabisa. 在这里，我要特别感谢李教授。 reka byibuze akanya dushimire Perezida Lee 是 kubw'imbaraga ndetse n'umuhate yashyizemo. Hakuno hari uwaje. 大家好， muraho neza. 新烟霉素计划在1年内上市， turimo twageza kuba twajya muri public muri uyu mwaka 非盈利产品， ndetse ibyo turikora byose nta nyungu tugamije kandi nanjye ndabizi namwe nuko. 见证这个宏愿。 muze twese tubashe kuba twasenyera ku mugozi umwe. Umugabo yavuze amagambo make kandi asobanutse. Hakuno umukobwa niwe ushinzwe kumurinda. Abanyamakuru namwe murabazi. 收到了很多国家的合作邀请。 ubu turimo twageza kuba twagirana umubano n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Akandi bigomba kuba igihe kimwe mwihangane akamajwi karaje kavemo. Hakuno hari ibigabo bihari birimo birarambura ibitabo bisoma kandi ku kandi. Urakibona ni igipara. Umva kode y'Imana igomba kugaragara. Mwihangane hana akamajwi mbiseguyeho. Hakuno bari kureba amakuru kuri televiziyo. Uva mwana gerageza iyo mbundu urambwira. Keneye ko byuze turi buze kuba twagerageza igishoboka cyose. Hakuno abagabo bari kuganira ni kurundi ruhande. Uyu ngo afite imbunda nisa zindi za rumena amabuye. Sha imbundu mpaye ni sawa kabisa. Ndatekereza izakora neza na timu. No bari kuganira kuri video call. Nyuma y'ibyo byose rero ndagira ngo nzabashe gukora ibintu byiza kurushaho. Hari umugabo uri gushimira. Ni byiza ashaka kuba tugiye gukorana. Umugabo ahita bamuzimirizaho televiziyo. Ibi ngibi kugaragaza ko turi mu nzira nziza. Reka none dutangire akazi gafatika. Hakuno n'umugabo wicaye tutazi. Nakube ngo akijwi ukihanganire. Ni gutya yaje. Tuvuye kuri bana bagabo baganiraga twigarukira hakuno no mu mujyi. Wana go FM. Gira mwana gira. Duburetse. Hakuno wa musore wacu mwibwe filimi itangira ariko hangana na mugenzi we. Buretse hakuno muri ring. Buretse. Dore fight. Wana gira kabisa niwe wacu. Hakuno go FM afite abafana byo. Ewan arabaza nabyinamo gake gake. Buretse igipfunsi kimwe bamumena amatwi. Gipfunsi arakikumena amatwi. Gira se gira. Buretse do fight. Do rugamba we. Bamushyira kuru baramwegeka. Buretse. Wewe wagerageje gukoresha amategeko ya kera. 掉下来，多打几回合，转着圈了吧，让他们嗨。 ntabwo ari kwirukanka ari gukomeza ugahangana atangiye kwibuka ibyo bamwigishije. Buretse fight. Fight ni muri ring. Buretse ngo amushingisha agatebetebe. Do rugamba we. Dore fight aramuzinga. Umwana aramuzinga. Vayo. Aramuzinga wapi? Buretse asi barazinga namufata akaguru. Vayo. Buretse wowe. Dore umwana ntaguruka bundi bushya. American stand up. Dore imirwano turi muri ring. Aramufata aramuzinga hasi. Uri kuvayo amutega inkokora. Buretse dore umwana we aramuzinga. Ndakuvuna ndakwishe ndekura wa mujinga we.
ewana long lang aratsinze ewana Gofenge wacu aratsinzwe hakuno uwatsinze bamukomeye amashyi hakuno umusore uko yakavuye gutsindwa yavuyeyo hakuno ino umusore wacu yaje hakuno aza kureba utwangushye twe telefone aromwandikiye ubutumwa bugufi bamwoherereza rya jambo wa mudamu yavugaga ngo turi mu mujyi umwe reka ngira icyo ngubaza base kuki wacicika yibuka ari sasu nkeneye ko uyu mukoro nawuzuza byibuze ko iki kiba igihe cya nyuma ndabizi buri gihe cyose uravuga ngo ni igihe cya nyuma ariko ndagira ngo ubirangize nibyo ari kwibuka urareba kubera icyo ari wowe reka papa wanjye akomeza ababaye ku bwawe izi ni inshingano zanjye ndetse n'umukoro wanjye sibyo iki se urambwira iki hakuno yamuhaye akabuwate kari mu isasu arangije arita hasi mugenzi yibuka ubwo bamwicaga Shukin yarishwe barababaye gusa none nta kindi bakora ango rescue niko tukiri kureba hakuno ino harabaje kuganira ngiye gufata pupanye muvane hakuno ino yaje kureba mushuti uzagaruka ryari ndabizi Shungi ntabwo yambabarira kandi yitaye kuri papa wanjye igihe gihagije gusa sinshaka ko akomeza kuguma muri uru nguru ariko nanone Juzia yatakaje umugore we Juzian kuva papa wanjye yapfa yatakaje buri kimwe ariko ntabwo ariko bakavuza uracyafite ubuzima uracyafite inshuti muri inshuti we na Juzian ntabwo wavuga gutyo nta nubwo wamusiga gutyo mfite guhitamo ntabwo nari n'inshuti zanjye kuzageza ryari ibi byose nibyo umusore ari kwibuka nyuma yuko avuye muri ring hari uri kumwohereza ubutumwa bugufi hakuno uribuka yewe iyi ni position system bamwereza tumwe ko mu mashwi ko mu matwi urakoze cyane umuvandimwe arazi kubimenya ndatekereza Dr. Gowan n'uw'ingenzi cyane rebe umuvandimwe wawe akwitaho urareba kangaka gafate karazi kugufasha sibyo hari akantu yamuhaye urebe hakuno ino uyu papa we yarapfuye genda ntabwo ushaka kukubona ndabizi ntabwo wambabarira ariko kano wagafata sibyo kandi nzamenya kandi kazakunezeza ntabwo wasimbuza ndabizi ariko kaka basi gafate ntako shaka mukobwa arivumbura hakuno ino dije gutumika tugaruke hano gatangiye ndetse kanakomeza bakise angle rescue akako mukihanganire karavamo reka tugire ku ntego zacu hakuno hari inama ihari mukanya kari buze body yacu iraza gusubira mu Bushinwa ndizera ko rero abantu bari buze kongera bakatugarura icyizere hakuno bakomba amashyi ibyo ni sawa cyane kapisa director hakuno n'umuyobozi kumbe Sambarde ya the gangster
bari muri village, bari mu gisagara. Urakibona ariko iki kigabo cyagukiniye filime nyinshi cyane. Hakunino hari amagangster hari. Angle Rescue nitwa Mr Fire, niko tukiri kureba. Nakubwiye ngo grip imereye nabi, muze kunyihanganira pe. Boss, turi mu nzira mwana. Mukanya gato turaza kukugeraho. Mr Bobby yavuze ngo kuri no curo nta kubabara kuri bize kubaho. Aya wanabwira boss abijyane gake kandi ntagire ikibazo. Byiza shangaho ni mugende. Hakunino boss ayisaba bushyiraho. William, Get ready. byiza uriteguye se? Yego mwana. It's a good day to catch long. Reka nizere ko uyu munsi ribuse kuba umunsi umeze neza cyane. Amahirwe masa muvandimwe. Nibindi bigabo bishe Hakunino. Nakubwiye ngo warebye filime nyinshi. Injyo ni rurangiza. Hakunino haro bahamagaye kuri telefone wa musore wacu Paul. Boye buretse buhagaze. Captain, Captain we. a bunch of raw minerals have arrived at the door. Hari abantu bari kuza kandi bagiye kubafungura umuryango. 有没有检查过？ Abantu mwabasatse se? Yego, bose twabasatse. Sawa byiza. Ingo bamuhaye raporo ngo hari abantu biji ahita hamagara handi hantu. Yego? 放心， Byo turabyemeye. Captain we. Sha wakuwe ko mazi mwana. 我自己带水。你那水， Nagerega nazanye 你 yanjye. 看啊， Aho yarega mazi yawe ntabwo yakoreye mu Bushinwa. 那水 Yo yanjye nta kibazo. 我才搞了1瓶， Nta kibazo ngo akura aya mazi reba. 尝尝，好吧？ Reka ngo yagufungure ngo hereze keya. Okay. Umusore bamuha amazi. Ciki sizi impamvu kimwatirije ngo nawe ku mazi afite kandi mwibuka umusore we hagarika. Hagarika amazi yanjye sha utayamara. Iki? 就这1瓶，你给我。 Reba icupa rega ni rimwe. Nawe uri amazi njye se naza kunywa icyumve. Sizi impamvu muhatirije ngo nawe ku mazi. 怪啊，神经。 Reka ntugire ikibazo turabavandimwe. Hakurino inzira baracyakomeje bari mu rutoki. Hari imodoka ziri kwinjira ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Dore iki kiraseka. Kiraje gita kirya Vigo cyambara uturinete. Mr William. Go. Long zangu ngo arimo araza. We genda sho. Aba barakomeza. Modoka zirakomeza. Hakuni n'amabanda amaze kwigaba kuri ya office. 终于可以回国。 Tayari ngwara ahangaha. We, emergency dufite ikibazo cyihutirwa. 家什么情况？ Ngo bigeze bite Gian? Ngo hari group y'amabandi ngo iduteye hakurino. 南希，跟我去看看。 Umva we ngwino tujyane, we sigara aho ngaho. 立刻跟我撤离。 We buri wese nabe muri position yiwe. Hakuno umusore amazi bamuhaye atangiye kugenda asinzira. Amazi niba yarari mu gatiki. Tumbaze. Dore uburyo areba umuhanda. Arawureba amacuri. Umutwe wamenetse. Bageze hano hari imodoka basanze mu nzira. Amabanda vayo. Musore ashobora kuba yagambaniwe tu. Iki kiva mu modoka nuko aricyo kimuhaye amazi. Conway. Fire. Babasanganiza urusoro. Hari abavuyeyo n'imihini. 队长，喝点水吧，这是西藏珠峰冰川的。 Yibuka hari uwasi kumuhereza amazi amubwira ngo ngwaya ngo niyo sawa. Ahita amenya ikimugambaniye tu. Fire. Umusore aracyari wese nubwo atameze neza. Fire. Amabanda yashyiramo. Fire buretse. Nta mipyinato. Fire. Buretse. Dore fire. Buretse we. Wagatuza barakamena. Buretse hasi. Uwo bamushyira hasi. Musore wacu ntago ameze neza amabanda arahagera. The man of gangster. Do you remember me? Uranyibuka se mwana? Ese ni cyawowe? Ni cyawowe sha? Buretse ku mutwe. Drag him away. Mufate wa mujinga shatu mujyane. Dore ikigabo kiri hano. William we William. 谁还想给我？ Urareba none ngoza akazi kanjye ngaho mpemba. Nekurebe inyungu cyangwa se inyishu y'abagambanyi. Oya. Ikigoryi barakishe. Nubangu uragambana ugahembwa biriye. We mujyeyo sha hakunino. We mushyire umutekano wose ushoboka. Hakuno ababandi yamaze kugera kuri office. Urebe akijwi nako mukihanganira hangaha. Hakuno amabandi atangira kwigaba. Director ageze, we byageze bitera vuba.
we mugire sha bataragira. Agasore kavuyo kaza kuno mu byuma gatangire karebe wagwan. Akijwi mukihanganire. Uba sample zose ni muzifate. Hanyuma ibintu byose mu birimbure. Nese ibintu byose kuvuga ko biri mu murongo. Ati biri kwihuta, ati bari abasenzi bari kwihuta mu buryo budasanzwe. Ndetse birasa kutubera inyungu mu buryo twego tutari twiteza kuno ngo ni sambu. Akijwi mukihanganire. Nuko kameze mwihangane pe. Ngaho byose ni mu bisenyi. Akuri n'amabandi. Uretse fire. Dore fire. Dore amabandi ku basirikare. Twagiye mwana. Akuri umukobwa. Fire. Ijwi ryanjye muze kuryihanganira harimo ka grippe pe. Ni nayo mpamvu abantu bari kunsaba ngo mbakorere iyiswe susu kabiri, sisu kabiri kubera ko ihari ariko ndazikore mu buryo nyikora. Sound yanjye iraza kuba imaze kugaruka mu murongo. Hakuno hari ibyo bari kuba destroyed cyangwa se bari kurimbura. Hakuno umwana ku mashini ari gukora utuntu n'utundi. Hakuno no barakaraga. Uyu haro bari kwandikira. Mukobwa vayo. Ageze hakuno abona amabandi ari kuza. Amabandi yateye. Uretse fire. Hasi. Wegira sha bataragira. Sikia fire. Dore moto we. Bakise Angle Rescue. Kuva muri Capital Media Podcast. Kufatanye na The Great Entertainment. Hakuno Gangsters. Umwana hakuno hari ibyo ari kugira destroyed. Hari ibyo ari gushaka kurimbura amabandi yaje. Hakuno hari ibyo bari gufunga. Aba bategereje ko birangira. Umukobwa arebye ku mbunda wapi. Bebe. Bite mukundwa. Umezute uraho ngaho. Mbega agakobwa kezi sasu. Come on. Gira se mwana. Gira se. Kikivoye gikanga kanga. Kiza gisatira hano umukobwa ari. Uretse fire. Afite bana y'icyuma. Uretse we. Dore fight. Bakise Angle Rescue. Nakwera kuva muri Capital Media Podcast. Uretse dore umukobwa. Dore tuntu umwana ari gukora. Kigifata icyuma uretse ndaje nkwishe ngo mamwe nkurangize. Amabanda arakimena agera kuri director. Umwana hakuno ari kurimbura. Ibintu byose ari kubyangiza bamugeraho abirangije. Ibandi rikuru imugeraho. Ariko sha no wigize kaganga Research data. Pereza research data mwafashe. Sha ntazo ndi buguhereze pe. Koko se. Amufata karuvati. Pereza kigorgiwe. Uya Big bro. Muvandimwe mukuru. Big bro. Baza hakuno. Musoke mwese. Get out. Vayo. Akubagaterera hanze. Bazana umuganga wabo we namwe nimwegereyo sha. Ngo naza kukifatiramo gusa kuno haro bandikiye ubutumwa bugufi. Nakubwiye ngo akamajwi hari ahantu mugenda mukihanganiramo gakeya. Ngo bamufashe. Pereza hakuno wakikorgiwe. Uyu bamunyaga telefone. Sana ndebe nindo wandikiraga. Zial. Uri cyande? Reka woni mushiki wanjye. Ndabizi. Uyu kwagwa Feng. Mushiki wawe ni mu biganza bya Ilona. Rero ndagira ngo umurekure cyangwa se kukwica. Ndagutegereje wakigorgiwe. Uze turwane. Sasa hakuno umusore baramushomboje. Uyu nguyu ndekurira telefone. Urebe tugende. Akayiti bakavanayo. Boss. Dore umuginga shama kuri yose yayarimbuye. Kire bamuhereza telefone. Umwanda. Buretse ngo bakubita umugeri. Nakuya kishwe kuyanganira. Hakuno baracyari guserera. Buretse icyuma hasi. We twagiye. Hakuno abaganga babasora gitaraganya. Umukobwa baramubazi. Kikimuragira. Itunda gicaho. Amabanda zakuno kwitenga mu modoka. Uko
bari gukora ibi byose umukire ari kubireba. A1 dore umukire ari kuri Seagull. Hakuno barabatwaye abaganga bose uretse umukobwa umwe gusa wasigaye. Yageze hano bagenzi be bose batwawe. Ese biraherera ikatururi. Hakuno atarajya kure abandi basigaye baraje baramufata. We ndagira ngo mukurikirane location y'ahantu bagiye. Hakuno nino wari uri mu kabari. We gofe ngwe ugiye. Ndakwingize mbereza tike ahantu ugiye. Yasize ari kwaka tike. Hari n'abantu sha bajya banyaka tike. Baravuye mu cyaro bakaza i Kigali barangiza bakaza kunyaka tike sha. Kagira ngo narababyaye. Hakunino. We telefone zanyu hakuno. Mugire vuba vuba. Hakuno bazi kubanyaga ibikoresho bafite by'amatelefone n'ibindi by'ikoranabuhanga. Byinshi babana nabiguriye. Hariya muri Dopic Electronic. Hakuno muzeye bamunyaga telefone. We muzeye sasu. Fire! Amasasu hejuru birerewe. Twavuze ngo muzana amatelefone yanyu hakuno. Muri mubiki. Ntabwo turi buza kubahereza kode. Nta nubwo muri bashize kubasha gusikaninga. Urumva utari buze kubikora se? Jeka niba udakunda ubuzima bwawe. Ntabwo muri buze kumenya source code. Who knows? Maybe. Ninde se wabimenya? Ahari niraza kugerageza Mombebe. Reka ndebe kuyangana kwawe uko kuri buze kungana. Ngaho se byihorere. Uraza kubaho se bingana iki, eh? Jeka niba udakunda ubuzima bwawe. Hakuno n'ubwato buracyagenda. Ya. Hakuno hari ukomeje kwibuka uburyo Dr. yishwe. Rebe. Shukin yarishwe. Dore ikigabo cyamwishe n'iki ngiki. Hakuno umusore bamuhambiriye. See you again. Kongeye turabonanye shana none. Akomeza kutegereza iki kigabo. Wishe umugore wanjye akigoryiwe. Wishe umugore wanjye akigoryiwe. Utekereza ko ase ko ari amahirwe ufite uyu munsi ra? We nta kintu kimaze. Wakatafari we ingo nawe yarababaye. Mufatura muginga sha. Baza kumusunika mu mazi. Dore umusore ngo baramunaga mu mazi. Hano hari igikire kikomeje kubicungira hafi kuri za kamera. Musore bamushyize mu mazi ahambiriye kandi ari no muri gakava. Ingo hari ifoto ari kureba. Ni umukire. Yibuka uyu nguyu bisa nawe yishe umuvandimwe wuriya mukire. Bike umusore uriya yishe akamuteye icyuma mu gatuza. Bisa no bavukanaga n'uyu nguyu. Shandi horeye pe. Dore umukire ari kuri Seagull. Just the beginning. Ingino no n'intangiriro sha. Imyaka 2 ishize yose. Then he Long Ziyang yishe umuvandimwe wanjye. family will be hunted down by me. Ubu none natwe twumwihoreye dushyize n'umuryango we hasi. To be discredited. Okay. I can make Sawa. Ubu none nta muvandimwe nta cyakunarira hari gutanga raporo. as soon as possible. Reka tuze kubona na vuba byihuse. Soon as possible. This is the scene of Scanway's ambush. We detected the anesthetic Ingiyi ni cells of Cambras twabasha kuba twabona. and Longshia who were extracted from the bottle. At present, Sasa hakuno babasore babiri batangiye kuza kubigaho. died except Longshia who, according to the confession of security guard Paul, he Dukurikije amakuru dufite ahagije aragaragaza ko aba basore babiri ari abagizi ba nabi. record and confirmed that Longshia Twagejeje kureba checking calls zose zagiye ziba. Longshia who is Amakuru dufite cyangwa se twabashe kuba twakusanya yemeza ko aba basore bombi ari abagizi ba nabi. Abasore sasa ngo batangiye kubashyiraho ibyaha. Gulf of Guinea in Africa. Ndetse ngo ani abaterroriste ngo bakoze ibyaha muri Afrika muri Guinea. Biggest suspect. Ubu rero barimo barashakishwa ku buryo buhagije ku rwego rwo hejuru. Dore abasore sasa ngo babashyizeho icyaha ngo ni abaterroriste babikoze muri Guinea. For Long Xiaohu.
ndagira ngo uyu musenzi mumushake hasi hejuru. Dore umusore bari gushaka bamutayemo hasi mu mazi, ari kureba uko yakihambura. Umusore aza hakuno, amaze kwihambura, ari kurwana rebe ko yakikura muri cage bamushyizemo. Reka turore, ari hasi mu mazi, ari kurwana, yari inzira arayibona. Arangije ava mu cage bari bamufungiyemo, arimo hasi mu ndiba y'inyanja. Umwana yazamutse, urye bawe naripfuye. Umusore yavuyeyo gutyo. Musore se warose avayo. Urebe hakuno hari indege igenda, hari indege ifashe inzira. Hakuno umusore wacu nawe yaje. Dukurikije amakuru yaturutse kuri polisi, abangaba bari gushinjwa ku buryo bukomeye cyane, kandi hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ngo arabagizi ba nabi. Abari guhigwa rero ngo bakoze ibyaha kuri St. Edward, cyangwa se ku kirwa cya St. Edward. Hakuno umusore wacu nawe yaje hakuno. When the robbers came, our Captain Long Shao, nibyari ibisambo biri kuza biri buze Captain Lee Zong-yeon. We wanted to inspect the way hakuno kuri televiziyo, but he stopped us. Abari abasenzi banatwitse n'imodoka yacu ngo yibuka. All checked. Cyane ko menya amakuru yose yibuka. Sasa umuntu bigeze kuvugana ari kumuha amakuru yose y'imodoka yinji. Mu byukuri ku buryo bugaragarira amaso aba basore bari guhigwa. Hakuno hari umurara wamubonye. We sorry guhigwara, hagize uwamubona ahita ahamagara ku murongo ukishyurwa akatumenyesha, kandi akaba yatumenyesha niba ari we kuko abonye. Ati n'abagabo bari mu kigero cy'imyaka 32. Muvandi uri gutekereza iki? Dukeneye kubara byinshi hakuno ino. Iriya modoka zagiye kuri ni Island, hari kirwa ngo zagiye ubwo Feng sari he. Tugomba kumushaka kugira ngo tuze kubasha kuba twagira dufite umutekano. Tugomba gushaka Jiang, tugira ikibazo reka tugende. Sasa bagiye gushaka umusore wacu. Hakuno telefone. Kafe ni ndo nari la? Jianan机场。 Uri hehe? 去市区的路上。 Ni kuva ku kibuga cy'indege ni mu nzira za mu mujyi. Tugiye gushaka uburyo twajya kureba aho barabagizi ba nabi byiza. Ntimusige ndaje. Hakuno kuri polisi. Oya aje hakuno kwicara ko ndimugatinye kavuye wacu. Bob, Long Xiaohu is still alive. Mwana Ziya waracyari muzima. Kandi ngo ari mu Bushinwa. Umwanda. Ziya boss. Umukire bamukubita telefone. We Ziya ngo aracyari muzima sha. Ndagira ngo noneho ukore ibyiza kurushaho kandi umwice, kill him. Yego boss. Yuba muhaye order ngo niyice Ziya. Indi telefone. William wakigoryiwe William. Long Ziya aracyari muzima. Ugomba gukora akazi kawe karimo kumwica kandi ukabikorera ijoro. Uranyumva neza? Haya umusore ngo agomba kwicwa this night. Hello. Yewe. Papa wari mu rugo. Yeah. Happy birthday. Ni sabukuru yawe nziza. Isabukuru nziza vayo. Sasa wa musore wacu Liam Zing yaje hakuno. Kumugabo mwirabura. Isabukuru nziza. Hakuno ngo akana kagize isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Yaje kuririmbira umwana. Sizi impamvu ateye urugo rw'umwirabura. Ewa nakapisa kurujejuru. Ari nane kwibazo bikubona. Reka mbevugana na papa wawe. Hanyuma nawe bukata keke yawe sha. Abagabo bazi kuganiramo bisa naho haramakuru amushakaho. Ndagira ngo unyumve neza. Uyumva mwana? Nyumva mwana nyumva. Kuki wabikoze nyumva mwana nyumva?
ndaforoshejwe nabo nahatijwe nabo They're going to kill my family. ntabwo nari kuba nari ati bari basesaje ko nitabikora bari bwica umuryango wanjye. Who's there? Nindabikubwiye. It's William. Yitwa William. They forced me to cooperate with them to grab Shinny and Mason and avenge you. Bandegetse kuba nakorana nabo ngo nitabikora barica umuryango wanjye hakuno ari ufite imbunda. I had no choice. Unyanganire kapiteni. Tamahitamo nari mfite. Bari bashimuse umwana wanjye sasu ku mutwe. Mugabo bahita bamumena umutwe. Kigabo gikuramo gishyiramo. Gifite indeba kure. Hakuno umwana avuye gukata keke nawe bamushyira mu gipimo. Umugabo arabibona. Subira wakigoryiwe. Ise bamushyize hasi papa. Papa. Kiri kuvuga ngo papa ise bamushyize hasi. Papa. Fire. Hakuno sniper aracyahari. Uyu uretse akura y'umwana arabuze gato. Umugabo akura amashyiramo. Ishano ndaje yego. Hakuno ari umugabo ari umwirabura umusniper. Musiraje yirukanga urebe avayo baza gutanguranwa uretse fight uretse we drama ngumi hasi andi mabana vayo uretse we do dore umusore ku mabandi bamusezyo uretse we ngo William agomba kumwicira ijoro. He do that or not? Watching movie. Nakubwe we are land of duty. Twacyari mu murongo w'akazi. We can't stop. Uretse we bakise Ango rescue. Nakubwe tagi chain namugaruye. Nibuke muri triple rate. Uretse we hasi. Hakuno y'abantu mukira ari kurya firingi. Umukira abakobwa bari kumukorera ka massage ibintu ngo byarateye i Kigali. Ngo umugabo utajya muri massage nta gaciro. Telefone. Director, your phone. What's director telefone yawe? Sawa. Dore umugabo ari muri za bogisa. Yego. What? Ngwiki? He's still alive? Baracyari muzima. Hakunira abapolisi baje. A guy named Long has appeared. Ndagira ngo rero mumubuze igihe kirekire. Ndetse uyu mujyi wose mushyire muri lockdown kugira ngo ataza gucika. Amakuru aracyari gutangwa. Akunino mukobwa wacu telefone. Mukobwa araho buretse ataratera abona ni mushuti we nijewe wakigoryiwe. Muvandi 在外面到处找你，说你是这次是 polisi nguri kugushaka. 到底发生了什么？我这里心眼也 byagenze biti? 我是被保罗和阿坤算计的，他们都死了。陷害我的人收买的警察 Paul ndetse n'abandi bishwe 是冤枉的，这些全都是圈套。 basa nari ndi mu makosa. 他们和2年前 Niba bashize imyaka 2 yose 2年前杀害我妻子的是同一伙人。 bafite umuntu uri kugenda wica abantu bacu. 我以为再也见不到你了。 Natekereza ngo sinzongera kukubona. Rebe bari bamushuti ibyo. Ako nino polisi nkurikira. Ako no polisi iri kuzamuka. We muhagarare sha. Hagarara sha. Ako no polisi yaje n'imimbweti. Polisi yaje. We muhagarare sha muhagarare. Polisi yakurikiye abasore bari guhigwa. Ngo ni ibyebe. Babashyizeho case. Ako nabana bari guca isheni. Hagarara sha hagarara. Ako nabana bacaho. Polisi yakurikiye. Muhagarare sha muhagarare. Muhagarare cyangwa se tubarase. Polisi yakurikiye. Abana bari guca bageze hakuno bagera aho u Rwanda rurangirira. We ifate. Polisi iraje. We twagiye mwana twagiye. Abana baramanuka. Gake gake. Abana bacaho. We buretse ifate. Barakomeza. Polisi yaje. Abana bari kumanuka bava hejuru bajya hasi.
polisi kugera hakuno irababura. Bana baraminutse. Batarajya kure hari wacanye imodoka. Avayo wa mugenzi wabo. Long Xiaohu, Gao Feng. Long Xiangwei, Gao Feng yaraje. Bite mwana? 我也不知道你们。Mushiki wanjye ari ingumi. Gao Feng buretse nawe. 这事都不是我干的。 Nyumva mwana. Ntago nigeze mbikora. 那证据都是假的吗？ Ntago nigeze mbikora. 陷害 Ngo polisi ifite ibimenyetso. 2年前的事你。 Nabeshewe mwana. 他们是同一伙人。 Waba uzi ibyabaye? Bari muri group imwe. 是阴魂不散。 Umugenga n'umuzimu se. 这帮匪徒这些年一直在 Nakoze iperereza. 他们的头叫 Bob， bari abantu n'ama gangster n'amabandi 买枪支弹药， bafite boss wabo witwa Bob， 一直想要高博士的专利，但我们董事会不想跟他们。 bashakaga Dr. Gao ngo abakore ubushakashatsi bwabo， 如果 badukozeho iperereza， 手里后果将不堪设想，对于整个人类来说将会是巨大的灾难。 ingaruka zatugezeho， 没想到他们这一次真的动真格了。他们为了这次行动，应该是做了周密的计划。 isa n'ibintu byose bakoze babikoze mu bwitonzi kuko bari bafite amakuru ahagije. 但是这个仇 batwaye groupe yacu， 我一定报。既然我来了， gusa ndazi kumenya byose， 那就新账旧账一起算。 reka nze kureba none niba ndi buze kumenya abari bo banyabo。 人质被关押的位置，找到人质。 icyo dukeneye kwego muri kano kanya no kumenya location y'ahantu bari。 在索多玛。 vuba bidatinze turaza kumenya ukuri。 wumve abana bahise bafata inzira baririkira hakuno ino akijwi nanone mukihanganire nababwiye ngo harimo ikibazo cy'ijwi hakuno abagabo baje hakuno baza kureba we barabagiye bashaka bafite imbohe hakuno hari kizu bari kwitegera bareba ahanga bishaka ari kuri cyakirwa niko bari kuganira rikanono turebe ngo bimeze biti. Abana baza gake gake banyomboka kuno hari bandiri bangaba nta kindi bakoze ya mwihangane bakomeje imbere hakuno ibandiri bararifata rimwe barishyira hasi naho ngo akijwi ukihanganire karaje kavemo zavuye iwacerega cyari kwarazizanye hakuno turabana umwana afashe mu mbarutso nta guhumbya ntaki agera hakuno yo alamabanda arimo aratera ibiganiro mwana bimeze bitese hakuno barimo baritamo kabisa za super commando energy drink hakuno umukobwa umva cyambwira base Jean na Bram bazabona umwanya mwiza wo kujya kubamo umve nabo bari kuganira nabo urebe ati bashe kuba bawereza kuri polisi gusa nafite umupolisi ushobora kuba wadufasha. Hakuno n'umusore n'umukobwa reka dutegure buri kimwe kugira ngo urugendo rwacu rutaza kutubera imbogamizi. Ndagira ngo hataza kugira umuntu numwe wibagirwa ikintu cyari cyose wa mugenzi wabo Gao Feng. Ndabizi yamu yari umuntu mwiza kandi ibyo asabwaga byose ameze nk'abirangije. Muri kano kanya reka nizere ko byibuze tuza kuba turandu atekanye. Yego zawe nawe ibyo ngibyo ntubivuge urebe Gao Feng umbabarire byari mu nshingano zanjye gusa nta kundi nari kubigenza. Ntabwo nabasha kuba narinda umugore wanjye imyaka 2 Ziamu niko avuga umva nawe tuza gusa iki nicyo gihe gusa sinkeneye wowe kugutakaza natakaje umudamu wanjye ariko sinkeneye kugutakaza. Umugore bahise bamusinziriza uwo bamusiga aho ngaho mwihangana kijwi karaje kajyemo mwihangane reka tugende mwana. Abana bahita bicomeka inzira ngo nawe sinzira sha we nawe nta wantu wajya ntago wamfasha wegumira aho ngaho urebe umusore asize abasinzirije wa babiri hanyuma yitacaho ngo basiga aho ngaho mwibuke hakuno haro bari kumenaho amazi bari gukubita inkoni z'akabwana aro bari gukubita inkoni z'akabwana. Mwihangane hari ukuntu ngira gutya ibintu nkabizambya umusore nawe yaramusinzirije nawe nta ntu wajya ufite byinshi byo gukora ndetse ukwiye kwita no ku mukobwa wawe urebe umusore yahise acaho
asize abasinzirije uwaba biri mu nzu. We ngo agiye kubyimba ikibazo ubumwe. Hakuno aroba ari kumenaho amazi. Igiti aroba ari kubagagura, aroba akomeje kubagagura. Dore inkoni we aroba ari gukubita. Ubutavaho budasiba. Sawa, hari abandi baje. Urebe mama aravuga ibiki? Sasa hakuno director bamufashe. Kwavuga inshuro nyinshi cyane. Uzi impamvu kiri muzima? Kubera ko nagushimuse. Nanjye nakubwiye inshuro nyinshi cyane musore. Ibi bintu uri gukora biraza kugira ingaruka. Kandi uzabyicuza. Urebe? Zicuza ikizi. Utaramukumbaye susi ya kode ngo ni testingire original sample ndazi ko kurimbura agisaza we wagisikama we kiramuseka kiramubereka ya dore bari nyisi musikana kigabo ngo ni gisikama byiza cyane sha congratulations you ask for it. Ndongera kukubaza ibyo bintu we sasu ku mutwe arasoba bari kumwe we ngaho mbwira urasa kwemera gukora natwe cyangwa muhitemo muri bupfe. Choose one can die. Ni wowe cyangwa nini? Jya mu kuzimu. Fire. We. And give me a good consideration. Ndaskukweza irindi joro rimwe gusa. All of you die. Utaza kumbwira ibintu byose biri nawe uraza gupfa. Uri kunyumva shinziwe. Director bamumennye umutwe. Tugaruka hakuno umusore yaje uwumwe. 小虎 Ziam atarajya kure hari wamuhamagaye. Nino mpamagayira? 拉下我还算兄弟吗？ Ndacyari umuvandimwe wawe. Hasaba n'abana nagerega ndahari. Abo yarasi ko ngo yasiza asinzirije baracyari mu ryerye. Nangerega turaje tujyane. 有招，一起打。 Shyira hakuno umwana tugende tujye kubita abasenzi. Tayari abana baruzuzanya umugambi nanga twari turi. Okay. 兰溪和家来接应我们了。走。 Reka twizere ko igisubizo kiri buze kubona muze tugende. Hakuno arazanye ubwato wa mushuti wabo. Tayari abana bicometse ubwato baririkira. Bakise angle rescue. Reka turori hakuno ino. 穿过鱼排就是人质的关押地点了。这里是当地武装势力的地盘。 Ujye ugerageza ku myaro yose y'ahantu barobera. 他们和 Bob 是合作关系。 Ureba usanga aba intelligence bose bahari. 他们人数可不少，而且很排外。 Gusa nanone uyu mwaro ni munini cyane kureza ko mu bitekerezo. 还有其他路线可以绕过去吗？ 只有等到晚上。 Mbese hano hantu haba hari ibindi bisambo bireze. Oya hano turaza kuhaca kuko bisa naho ariho ndiri yari amabandi. Wumve? 救人要紧。 Kwa hari twaba dufite seti cyane. 屏蔽岛上所有的信号来。 Jian. Ndagira ngo sinyare zose za hano zibloke wa mu IT wabo. Bamuse Jian. 没有办法了，擒贼先擒王。 Ndagira ngo buri cyo cyose mukomeze mu gicunge abana bahita baza bicomeka y'amazi. Niba ngo ntakuviramo mu mwaro ahubwo nukuvamo bataragera ku mwaro. Hakuno amabandara cyacunze. Wana hakuno barimo barakina. Buretse ubashyira hasi. Mwana yaje. Amabandi bayagezemo. Aturuka inyuma y'ibandi. Avayo hakuno ibandi bashyira hasi abana babagezemo. Nta gutinda guhari. Nakubwiye ngo akijwi ukihanganire nuko filime yaje nta kindi nari gukora. Ubwo rero mu byihanganire mu mbabarire. Gusa amabandi hakuno bari kuyakoramo. Buretse hasi bamukira hasi. Hakuno umwana asa gake gake. Urebe hakuno mukobwa nawe yaje. Mukobwa yaje. Hakuno nabo bahaye akazi ko kuza kujaminga. Hakuno sinyare zose. We sinzi ko hakuno bari buze kutubona sibyo? Urebe umusore afite icyuma mu ntoki. Tugende. Barakomeza. Hakuno umuyobozi mukuru. Ibandi rikuru. Irari riri kuri telefone rikurikirana uko ibikorwa biri kugenda. Akijwi mukihanganire mu mbabarire sabye imbabazi. Murabizi ko ntajya mbatenguha, murabizi ko ndo umuntu wanyu ntago nabakorera amayirere.
we wamuginga we. Inform everyone to be alright or alert. We bwira buri umwe wese akanguke. And be more vigilant. Buri wese nagaragaze ko ari virgin. Buretse akura ari kwikwega avayo n'amavi ari kwegaye. Boss, someone cut off our signal. Bose we ari umuntu wakuyeho sinyare. Wo ninde? Ninde wadukupiye sinyare ko hano turi abami? Uyafata telefone aza guhamagara nawe yumve niba ibyo bamubwiye ari ukuri. Nta sinyare koko. We sha twagiye sha. Buretse Where's your boss? Boss wari hehe? Do hariya genda umupagasi ndarengana aramukoma ajya hasi birazamuka aza kureba boss wabo. Boss kwamubonye ari kwikarakasa. Keneye ko ngufata tukajyana we memuretse sha numve uyu nguyu ngo aranjyana njyana. You want to go through me? Bashaka kunjyana buretse dore umusore arakwepa wapi biranga namunaga. Good move. Shafite ubwenge bureze pe mugabarongera azinga bundi bushya. Buretse fight back sango rescue dore umwana biranga azana ingokora musarazi we ubwo singa ngumba nkumenya imbavu egere wa muginga we kigori kibaranaga kirahaguruka American stand up bose memuretse mbona memuziretse uyu ndaje mwijyanire sha ndaje mwifashe arangije uzi n'ikindi ndemeye urabizi sha igendere pe nukugarura umugabo hakuno baramukubise aremera ya tugaruke hakuno dore mu ruganda rurakora amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7 gangsta zirahari we kigori gikanguka hakuno ino harabari kuza arabanyuze hano kugira hano babona hari amabandi menshi bajya kuzunguruka banyura handi hantu baza hano reka tunyure hano baraza bajya inama ari utwo batoye badushyira mu matwi reka nize ko twese turibuze kubasha gukominikana. Sawa wirinde sawa nawe wirinde mwana we ngwino tujyane wirinde sawa akuno drama bandi DJ reke we ndaje nyigwe ndi kuyisobanura ngiye kuyisoza ndaje nyigwe kapisa ngiye kuyisoza ya hakuno mwana ari kugenda caho gake buretse amushyira hasi we bigenze bite uyavayo kureba wagwan we utava urisha buretse hasi rimwe arakubita bana bahageze bana bari mu gisagara Angle Rescue niko tukiri kureba ndacyari Mr. Fire kuva muri Capital Media Podcast kufatanye na The Great Entertainment buretse bona umugeri we kikivuye barakubita aho sha aho ako naruri gukamura A1 buretse bakubita mu ndoryi kijya hasi kweri cyo bapamagaye hakuno hageze
buretse arazinga arakoma weja kurebera hakurya iriya sha hakuna barara vayo baravuna akejwe nako mukihanganire iyi filime niko yajerega hakuna mabanda namanuka A1 barahura buretse arakubita hasi umusore wacu kugira hakuno abona irindi bandi fire ibandi rimanuka gutyo buretse fire abana baje bana bari kuza we hakuno n'umusore wacu irindi bandi rivayo mbega umwanda buretse we hasi arazinga akijwi mukihanganire hakuno umusore akomeza imbere komeza areba wagwan arakomeza imbere komeza agenda areba arebe ngo bimeze biti umusore avayo hakuno eka nze ndebe bimeze bite wagwan umusore arakomeza hakuno uyu nawe atungukira hano eka nze ndebe bimeze biti akijwi mukihanganire karaje kavemo kavuye kwacu rega dufite abatekinisiye b'inararibonye ntabwo ari bya bindi hakuno mabanda aracyari kugenda yikaraga fire buretse isasu bana baraza bana baza basatira inyubako bayigezemo uyu ngwari gutondagira hakuno ari kugenda azamuka areba ko yazamukamo hejuru arebye hirya azakuna afata umugozi reka nzi uyu mugozi mwambukireho sha umwana witendekaho azasatira aho bwabo bari abishoramo fire buretse abashyira hasi ndagufite sha imfungwa ziri William sariye William he went to hell. urashaka ko William ajya mu kuzimu buretse fire kigabo gicaho boss acaho ndagiye fire bamukurikiza umuriro mara arakurikira boss nagiye boss barakurikira akatafari hakuno So many people couldn't stop them. cyose urusamba bazo akigoryiwe nakumena umutwe no murasta DJ gutumika buri wese nanyumva bose mugende mu bice babigoryi mwe tugende let's go umwana yaje akurikiye ikigoryi nakwe ngo mwibuke muri triples red fire buretse umuriro we sikia fire mwana yaje buretse do hasi do hasi arazinga aradepoza hakunino mabanda aracyagenda makuru buretse musore nawe yaje abasore banyuze ku mpande ebyiri zitandukanye reka turore kikivayo buretse ku mutwe umukobwa nawe yaje inyuma ye agishyiramo fire umusore baramutabara bana bakomeza imbere buretse ngo barakubita uyavayo yiruka ageze hano bagera agiye Longshiahu uri cyande ni njyewe njyenyine ugomba kukwica ndakubona sha ndabona usa n'umuntu ugomba kunyica vayo se turebe kiramanuka gifite akineneko kivayo vayo se vayo
vayo twibonanire. Kiramanuka. Aha. Ono ugomba kunyica, reka turebe. Bana barazinga. Bararebana. Macho ku macho. Buretse. Do. Fight. Musore bamushyiramo. Nabikubwiye ariko ko ndi bukwica. Buretse barakubita. Buretse. Musore. Fire. Ingumi. Buretse. Musore barakubita mu rubavu. Aha. Buretse. Do. Fight. Buretse. Amushyiramo. Kubita karugondiye ne mwijosi. Do. Barafatana. Barazingana. Buretse wowe. Fight. Kigabo kirafata. Arazinga arakubita. Akubita ikigoryi. Buretse wowe. Vayo hasi bari kurenga. Musore acu barazinga aramukubita. Ikigoryi bakimena gatuza. Musore aguruka bundi bushya. Kigabo gishisheni. Ndagiye. Hakuno musore wacu nawe yaje. Kugera hakuno. The Gangster Man. Mushiki wanjye ariye. Buretse. Musara bangutse byo. Musara nyarutse. Dore ibintu umwana ari gukora. Wesha buretse utabamara ntaraza. Kigabo cyaguruka n'imbunda. Fire. Dore umwana arakwepa. Kivano yori nete sendi kubona neza sha. Kiza gisatira. Fire. Kigabo nacyo kirakwepa. Batangira kurya kava bose. Buretse. Fire. Barabindana uza nabi baramumena umutwe. Baracunganwa. Uyaza satira. Kigabo nta kijyari cyahavuye. Kigabo cyashe kwitsimba hakuno. Buretse. Do. Fight. Biranga. Barazitungana biranga. Barazingana. Bose barazitungana. Kurimba rutorange nyikurure. Kikurura biranga. Runaye biranga. Buretse. Mwana yagitera. Fire. Fight. Do mugeri. Gira. Do. Uko bwakuna ari kuzinga. Hasi. Do. Do byunda. Do ibintu uko bari korera abagabo. Ashyira hasi bandi. Buretse wowe. Utera iki? Iyo ni inkota. Mukobwa vayo. Kugera hakuno habuze gato. Irindi bandi rivayo. Buretse. Nisho rifite n'inkota. Kongeye tubanane mo bebe. Buretse. Dore inkota ku maboko. Mukobwa ni umugome. Buretse we. Mukobwa arakubita munda. Inkota biranga. Mukwana ari munyaga. Hasi. Umwana yivanayo. Akebo kagiwa mugarura. Reka nze nanjye nguhe. Kinacyo gifata indi. Aha. Inkota ku nkota sha. Hakuno ari kurya isheni. Ari gucika. Ndagiye ugenda ujya he? Vayo. Buretse. Aragiterura. Hasi. Buretse. Barazingana. Hasi biranga. Musara gifata. Hasi. Buretse no umugeri. Buretse. Duramavi. Musore baraterura. Kigabo kiramuzunguza. Kiradepoza. Musore bashyira hasi. Angle rescue. Niko tukiri kureba. None osha. Buretse. Ikibiranga. Buretse hasi. Uyu arakubita. Kigabo kirazinga mu maguru. Ndacyo kiramunaga. Aha. Kaze ndebesha. Kigabo gikora hakuno. Kivana yakabafasha.
kivana y'icyuma. Reka nze twibonanira. Aha. Nuko bimeze. Buretse amunagira ikijerekani. Musore acaho kigabo kirakurikira. Mwana atondagira. Aba nabo buretse fight. Baracyari mu ngumi. Buretse fight. Bamutamu. Dore umwana baradepoza hasi. Ibyo nibyo ushoboye se? Girase. Buretse kigabo ni igisore kiradepoza. Usore kimushyira hasi. Uyu ndapfuye. Gothing. We ntacyo umaze. Uri umwanda wa shit. Ndi umwanda. Okay. Buretse aravuna. Buretse atangira kukivunagura imbavu. Buretse aragikubita mu ijosi. Aravuga ngo ntacyo amaze. Buretse do mwana aravuna. Buretse kizana barakubita. Ngaho si ngo ntacyo maze. Ngaho sigaragaze. Buretse do asi barazinga ashira hasi kigoryi. Buretse fight do rugamba we bundi bushya. Buretse kivana itindo biranga. Akuno kungota ukobwa na cya kigoryi nabo ruracyashiditse. Vayo buretse we buretse do mwana arapfukamo ingota arayipeza kigabo cyashaka kumubaga urutugu. Ndakubaga sha mwana aragaruka bundi bushya. Dore ingota dore abana ku ngota. Do buretse wowe ibyo ntago bizi mu nda ko bwamushyira hasi. Nakubwiye. You don't understand me, but let me show you something I know. Hakuno arabari gushidika bacaho. Angageze hakuno ntani mfiteho kujya ntaho. Aha. Sasa ngo yirukankana imbuka yimara ubwoba. Reka nze twifataniremo. Mwana arazinga. Buretse aragifata. Acanga inkota nako acana icyuma biranga. Kigabo gicana icyuma. Buretse we dore kigabo ku cyuma. Buretse wo numugeri hasi. Mwana afata ikindi. Aha. Akebo kagiwa mugarura. Gira skosha yiturwa. Buretse we. Buretse dore icyuma bacanga ibyuma bimwe bigufi. Jombi kigufi ngo jombi kirekire. Nibyo babereyemo bya nyabyo. Baracanga bya nyabyo we. Wo numugeri. Umusore afite udukoryo kwisha ndetse tuvaze n'utekinike. Kigabo kiricanga n'umwana aracanga. Buretse wowe daje buretse wowe akuni n'itindo racyavuza ubuhuha. Dore itindo akuni umusore bamumereye nabi. Buretse wowe iki n'itindo amahame wa kigoryiwe. Buretse dore itindo mu mbavu wo numugeri. Buretse wowe sa nabi akuni ino barakubita ku mpande zose. Rugamba rwashyushye. Fight. Buretse wowe mukobwa aracanga. Mukobwa aragicanga. Wowe ufata iki? Agifata mu ijosi. Dore umwana. Dore uburyo umwana depoza. Kikigwa ku ngota. Ha. Reka nze nkwereke sha. Reka ngira icyo nkwereka. Dore umwana uburyo azibukira. Baramubaga. Hakuno ino uwitindo nawe ruracyageretse. Kibarakubita. Buretse hasi. Abangaba nabo icyuma kiracyashyushye. Jombi kigufi ngo jombi kirekire. Iki dore icyuma abana bajya hasi. Nakubwiye ngo ni bushya bakisere. Ango rescue 2025 nayizanye. Nukufatanye na The Great Entertainment ku gasobanure times.com niho biri kubera we.
ubwo arazinga. Uyu bamufata ingoto napfuye, uyu bakanda ingoto, uw'icyuma nawe barafata. Zana hakuri icyo cyuma nicyo kigushuka. Rimwe baratera, ikigoryi baragiteye paka hakuno barashimangira. Ubwo nawe bakanze ingoto, ararerembura ndapfuye mbabarira, agarura amaraso, amaso arahindukira tayari. Acisheni uw'ingota nawe bamushyize hasi, babiri bamaze kujya hasi hakuno. Uretse do bose arangije, zana akaboko baravuna n'akandi. Uretse wowe nako baravuna. Yarangije kigabo bakivunaguye amaboko. Bivuze ngo nta kintu kano kanyafu. Wavuze ngo ntacyo maze ngo ndumva ndakwiriye gupfa. Wavuze ngo wanyica. Uretse nze nkwereke banarizinga. Uretse apakati kigabo kijya muri kamera. Koze ibyo wansabye. Kuri iyo telefone kuri bwana mukubwa. Yego ngo iki ngo bye. Urabeho sawa urabeho. Mana nyagasani mukire bamuhaye amakuru mabi. Evidence to the office of the general administration which has sent someone to Akurino sasa uyu yaje kuganira n'umuyobozi mukuru. See quickly or we will all be finished. Abaturage bawe ntago ibintu bari kubyumva neza. Evacuate quickly. Hurry up. Gira abaturage bawe kano kanya vuba. I will never give up. Ntawe nibuze gucika intege. And Xinyan my scene. Barabasijenga bombi baraza kujya hasi. No matter what happens. Tuva watangira kubye sister nta kintu kimwe ari wakora. Tuze gutuma rero nge nkora ibikorwa by'ubugori. Murimo murakora ibiki? Hakuno barabazanye. Umukobwa aramuzanye. Muri kageni. Urashaka iki? Urashaka kunyica? Ngaho se bikore. Kiraseka, kiri no kumunywera itabi imbere. Kwice akantu toto. Tawe ushaka kukwica? But ariko ndaza kwica aba bantu umwe ku wundi. Urumva? Tugende sha. Hakunina babasigaho ngaho. Ngabaraza kubica umwe ku wundi. Uyu fire. Mwana ari kuzamuka fire. Buretse. Fire. Fire. Buretse. Buretse. Akana bagafata. Bagatajyaho n'ikibano. Kamushyira hasi. Amabanda ava yari menshi. Fire. Usore baramutabara. Akomeza imbere. Buretse. Fire. Akunino. Fire. Buretse. Buretse wowe. Buretse. Akuno ba muganga baje kubafungurira. Sora vayo. Banyuma muri hano. 李教授和高博士呢？ 李教授被他们杀了。 Professor Ling byamugendekeye bite? 仙姐刚刚被他们带走了。 Yagiye bamutwaye. 你先带他们离开。走。 Reka ngende bwa mbere. 走。 Muze tugende. Barakurikira. 人质已经找到了，但 Ati imfungwa 先被他们带走了。 Yiringi yapfuye. Ngwiki? 我们马上会合。 Ndabibona. Reka tuze guhurira hasi. Hakuno. Uyu ngo bamumanitse. Kugira hano. Zinyang. Uyu bamumanitse. Muvandi. Babiri bavayo. Hakuno. Kikivayo. Hano reka ze nikore utuntu rwanjye. Mubirabibona mutese. Gaofeng. Long Ziang. Ndetse na Gaofeng. Uyu munsi mugiye kumbona sha. If you ask your Reka mushiki wanjye agende. against Christian Source Code. Ntabwo uri buze kunsaba kuza kugenda. Wemwe muretse abarya sini. Harabari baje.
memuretse 我是绝对不会给你的。 mukobwa 你先放了我妹妹，剩下 mukobwa ashaka 我们 umumanura 慢慢谈。 Of course no. we mubitware gakeya. All you do are worth all mine. Kwe. Mwese mumeze ngaho bantwariye ubutunzi. And she will die. Natakaje ibiganza byanjye. Faya. Buretse. Uyu ararekura. Ababaza birukanga. Uyu baramufata. Buretse. Buretse. Mana nyagasani. Mukobwa baramutabaye. Hari abaze gati kigabo cyari kimujugunye. Aya. Bimeze neza. Urebe. Barahobiranye. Ako ni kigabo ndagiye. Kigabo gifata imari ndagiye. Cisheni. Musara arabibona. Nta hantu uri bujye. Garuka. Musara arakurikira. Musara aromeka. Kigabo kigeze hano. We haro bagarushe imbunda. Urajya he? Kigabo ndagiye. Cisheni. Musore yakurikiye. Angoli skill. Buretse wowe. Fight. Asi. Ubu birarangiye. Buretse. Let go of my hands. Ibi ngibi ngiye kubifata minage hasi. Noneho ndebe. Atarabinaga. Ivi. Zana hakuno zana. Baramanukana. Hasi. Poko. Hasi kigabo yacisha cyicariye. Kode zose cyari kigiye kuzimanukana. Bagenzi baje birukanka, baje gutabara, baje kureba mugenzi wabo niba bitarangiye. Musore yagiye hasi. Ati buri umwe akaririmbo. Ni mashini yo kurwanya. Mugenzi ko nakaririmbo. Umusore batangiye kwiyaba batekereza ko yabapfuye. Gusa ahantu amanukanye na kiriya kigabo hari kure pe. Sinzi niba yabakiri muzima. Batangiye kwibuka ibyo banyuranyemo byose. Gusa umusore aryamye hasi zyawo. Atarumana ntigeze mbona. Ibyago biraje. Danger is come. Mugenzi umukobwa ko umusore aryamye hasi niko ari kwibuka ibyo bagiye banyuranamo byose. Ese koko umusore birarangiye cyangwa reka turore. Muri ako kanya umusore atangiye kureba umukobwa, umutima wongera usubira mu gitereko. Nakubwiye ngo mu kanya filime ngiye kuzimena ku bwinshi. Today we are no stop. Ndaje mbahereza akiswe lookout. Warebye nyinshi ni no stop, don't sleep. I'm ready to serve you everything you need. Nditayari kugira ngo mbahereze buri cyose muri buzi kwa mukinira. Ndacyari Mr. Fryer kuva muri Capital Media Podcast. Ni kufatanya na The Great Entertainment. Lookout niko mukajya tugiye gukomerezaho. Hakuno urakoze. Shishye. 担心，把人带过来。 Yao. Zana abo bantu hakuno. 注意安全。 Wirinde. Take care, wirinde muvandimwe hakuno. 虎哥， Muvandi. Baza guhera butanga imbunda. 我走了。 Ngenda giye. Bo baciyeho. Dr. bamusigira code. Kugira hano mani garage. Hari maniga bazanye. Don't kill me. Ndabingize ntimunyice. I can help you find Bob. Ndagira ngo mbafashe kuza gushaka Bob, munyizeri. I swear. Ndarahira. Okay, tugende uje kutwereka ahantu Bob ari. Hakuno. Bose we. Lost contact. Kukirwa contacted zabuze. To prepare for action. Ndagira ngo umbwirire William ategure ibintu byose cyatazi William yapfuye.
hakunino fire fire bose ndagiye bose bamugezeho uretse bose bose bamugaruza imbunda. Ibi nibyo bikanga abakire. Ni wowe urya abakire bashaka gufera bakisekesha. Wakoze ku mukobwa wanjye ndaza kukwiceriga. Erega habaho gutsindwa no gutsinda. Uretse bose barakubita. Hakuno hari amata ari kugenda mu nyanja. We dukene ubwato buraje we. Bura n'ubwato buje. Hakuno bafashe babaganga mugenzi amaze kwitegura ngo ko batashye. Barakwereka ukibona ira myotsi ujye umenya ngo ni imyotsi y'amahoro. Aba baje hakuno babapakiza ubwato. Wirinde rebe filime ubu nibwo igitangira. Barakwereka babaganga baratabawe. Ewan akoze cyane. Fire ya mbere bahise babinjiza mu bwato bacaho baratabawe. Aya polisi dore ngo irimena. Hakunino hari abaje birukanka. Hakuno boss yari yafashwe. Mva mwakoze akazi keza. Abandi bati namwe murakoze. Tayari boss bamushyize muri Pandagal. Bamushyize mu modoka. Ewana barongeye barabonana. Umudo meshe. Buno no meze neza ntugira ikibazo. Hari amakuru tubonye agaragaza ko utazongera guhigwa. Umusore bamuhanaguyeho ibyaha byose. Gusa nawe leta yari yamaze kumenya ukuri. Ati mwese mwakoze kudutabara. Mwakoze mwese yarashimiye. Aya agafilme kacu nako kari kugenda kagana ku musozo. Reka nizere ko byibuze papa wanjye agiye kuruka mu mahoro. Ngawon muri serious se hari ikintu mugiye kwibwira wa babiri. Muvandimwe urashaka kurwana nawe we uyaje hakuno yamwambitse agakomo. Reka dutangire uyu munsi nje nawe bebe. Mbega yaramupropoje. Ewana nimwege bacereka barakwereka iminsi yaragira icuma batugarure hakunino. Good afternoon everyone. Umugore mwiza buri wese. Successfully cracked the kidnapping case of St. Edward. Ndagira ngo dushimire polisi kubwo kuba yabashe kuba yatabara bari bashimutiwe ku kirwa. We succeeded in dismantling the huge criminal syndicate led by Bob. Ndetse ni byiza cyane kuba polisi yabashe kuba yarwanya sindika y'abanyabyaha barimo Bob. Ubu ngubu tugiye kuba abaturage batekanye. Hakuno ari kuvuga ijambo. Murakoze cyane mwese. Officer watubwira ibirenze se kuri ibyo ngibyo tubwiye. Hakuno aramaze kuvuga ijambo acaho. Ako kanya harabaje bazanye document. Mr. Freeland ubu ngubu urafashwe. Bigenze bitese. Vayo ubu turagufashe. Ubu ngubu ujya gushyikirizwa inzego. Ubashe kuba wakorwa iperereza ku byaha wakoze. Agafilme kacu nako nuko kagenze. Barakwereka ntabwo irarahangire. Umva ikigenda abana no cyoroshye. Hakuno baje kurya ubuzima ku mazi banaruhukemo. Umva bari bavuye mu ntambara z'urudaca. Reka nizere ko ibintu none bigenze neza. Baje hakuno. Umva reka ndembe ngiye mugumya aho ngaho. Turaskongera dusubire. Umva ubu none reka nizere ko dutekanye muvandimwe. Bebe. Kobwa ni mwiza byo. Aje hakuno kwikaraga mu mazi. Uyarareba. Uramukunze se? Erega shingiranwa nawe uture hasi kiniki. Ntabwo none namusiga. Wan. Kafe. Chefala. Ngaho komeza sha muryoherwe nibihe. Giye kambe ngiye guhisha amaso. Basigaye aho ngaho.
今天好丰盛啊！我安排的还可以。hakuno ibintu birateguye. 可惜兰心和家还在圣德鲁斯处理善后工作。 Sha imbyino ni bitazibagirana pe. 到时候我们再一起吃，一起去。 Reka rero twe dusangirira icyarimwe. Hakuno baje 接 gusangira. 下来的安排是什么？ None ubu ngubu niki kiribuze gukurikiraho? 我就在家多。 Nta namwe mfiteho kujya. 我们带小静去游乐园吧。好啊，今天特别开心，我要敬大家一杯，感谢大家。 Uyu munsi ndishimye cyane. Mwakoze cyane mwese hakuno. Dusangire mu baje gusangiramo. Telefone. 都是我烤的啊，你们多吃点。好。 Umva mukomeze murye ndaje. 这个好好吃啊。 这个好吃。 Iyo telefone ari telefone yakiriye. Nimba ari telefone ivuga ibiki? Sinzi. Sawa aragaruka. Gusa ari telefone ngo yakiriye. Tubonye telefone. 怎么了？ Kibazo ki? 我女儿 Umukobwa wanjye 家了。 Yashimuswe na William. Sore yarababaye. Akanda gacupa tayari. Hello guys, ndabasuhuza cyane. Amahoro y'Imana akomeza bari namwe, ni Kahisi wanyu mukunda. Ndi kubona umukobwa mwiza cyane bita Fink. Kobwa Mama Nick. Mari mu mukumbuye abantu benshi. Uyu munsi buretse ndi kubona yahengamye wagira icara neza. Wagira ngo yarahengamye. Reka tubyihorere. So rero mwagiye mumbaza ku kintu cyo kuboneza, mugenda mumbaza ku kintu ngo cyabatinganiye ngo bajyamana bahuje ibitsina ngo n'abalesbienne, mugenda mumbaza ese bikogwa gute, ariko hano dufite umuntu waminuje ubizi neza ubisobanukiwe, abakobwa bakora uburaya. Ya mwagiye mutubwira yuko hari abakobwa benshi bubaka ingo bagakora divorce, ari n'abagore benshi bahukana n'abagabo babo, ariko si ngombwa kubyinjiramo neza. Reka tumikaze Finke, umukobwa wa Mama Nike, atubwire neza ukuntu ibintu bimeze. Impundenganye uyu munsi murabizi ko ari sheri wanjye, so turakundana, ariko bibe ngombwa ko mubazanira ngo abaho kuri kwa nyako. So reka tumikaze muri akanya abibwire neza. Mwire mwese banyarwanda nkunda. Vuga cyane bakumve da, ntabwo ari gukumva. Naje mwari munkumbuye, haye hashize igihe kinini mutambona, ariko naje nje kubabwiza ukuri kuba iby'isi ko bimeze, ariko icyo nabisabira nk'abanyarwanda, mwubahe muniyubaha, icyo cyambere. Ariko nimuba mutiyubashye nta muntu uzabubaha, ariko ibyiza ni ukubahana mugakundana. Urukundo rwarashize, nta rukundo rukibaho, umuntu abona undi akamwanga, nta mwanya ngirwa mu kubaho nk'abanyarwanda, ni urukundo. Okay, Finke reka mwibaza akantu kamwe. Uri muntu ki mu buzima busanzwe? Umuntu ubundi uri mufiyemere cyangwa ndi umukobwa cyangwa wenda urubatse? Ubundi ukuntu bimeze, yewe ndi umufiyemere. Ese wateye inda yateganijwe cyangwa wenda byarakugwiririye? Kubera yuko uje gutanga inyigisho hano utavuga ibintu byakubayeho, usanga uri kwigisha ibintu biri bubasenya ahubwo bitari bububake. Ubukuru bimeze, ngenje kubabwira ibintu bitabasenya. Ese ni ibintu byakubayeho, ibyo ugiye kubabwira true story ni ibiki? Yewe ndababwira ibintu ntabwo ari ibintu byambayeho, ndavuga ibintu by'abantu mbona bitihesheje ikuzo Imana. Duhe nk'urugero rero, sasa umuntu uzi byabayeho ni wewe cyangwa nundi? Ntago ari uwundi, ndavuga muri rusange mu bakobwa bagenzi banjye. Ariko reka nkubwire Finke, sibyo? Hari abakobwa bamaze imisi bakundana, kumva uburyo kinyina abantu batera kabariro, uburyo cy'umugore ashobora gushimisha umugabo cyangwa wenda uburyo ki wenda nk'umugore ashobora gushimisha umugabo cyangwa umugore agashimisha umugabo. Siko bimeze? Ukumva tubwire ibyo bintu waba ubifiteho isomo, ngo bitubwireho waba ubifiteho ubumenyi kugira ngo n'udukurikiye wese, kuko hari abakobwa benshi bubaka ingo bakongera bagasenya ingo, sibyo? Ariko twebwe turashaka nyine udusobanurire ugushe ku ntego muri rusange ukuntu bimeze. Ubundi kugira ngo umuntu yubake urugo, ikintu nabonye ni ukwihangana. Nicyo kintu cya mbere murabanza gukora, kwihangana. Nimba ukundanye n'umusore mwarahuye
ukabona mukundiye ibintu waramukunze ariko uvuga ati ndashaka kumukuraho ibintu anjanye mu modoka ndamenya ngo niye cyangwa se mu nzu nziza akavuga ati n'amafaranga akodesha cyangwa nagakodesha ako kantu kandi ukakarebaho ntago ari cyo wowe mukundira ukwari umukundira uko igihagararo cye uko kingana nicyo kizatuma mwubahana rero nuvuga ngo nzareba urukundo ntago ruzaba ruhari ahubwo ni ibintu bikuzanye muri kiganiro nigeze kubona wakoranye na Fredawus kiri kuvuga nyine kuri ivyo bintu wamba bari ukabidusubiriramwo nubwo wenda hari ababyumvise ko hari n'abandi batabyumvise ubundi ukuntu byari bimeze icyo kiganiro twakoranye na Fredawus cyari kuvuga ngo ese urukundo urukundo ni iki icyo twatuma kuvuga ati ese hagati y'umuhungu n'umukobwa mukundanye byagera hehe umuhungu n'umukobwa iyo bakundanye bari bifite ahantu bizagerera muzagira mute muzabyara kubyara rero kuvuga ngo murabyaye ni ukuvuga ngo ni uguha abana imico myiza n'uburere bwiza mukubaka umuco nyarwanda ese uzagenda ubyara umwana umusiga aho ngaho mu rugo ari wenyine ararize umuntu amwotsa inabi iyo kumwuka inabi udahari wowe mubyeyi bizatuma umwana akurana igikomene nawe nta rukundo azabona ni handi usanga umwana umubwira ikintu ehe urabimbwira se ntabwo narireze ntabwo ari wowe wandeze ugomba kwimenya nawe ukamenya ibyawe rero iryo jambo ngo kwimenya ukamenya ibyawe ntabwo ari imvugo y'umwana rero umubyeyi yakabaye yafata umwana we akamushyira ahantu mu cyumba akamuhana akamwigisha akamuhana akamuha indangagaciro nk'umunyarwanda akavuga ati mwana wanjye uri umukobwa uziyubahe wubahe na sosiyete nyarwanda reka nkubaze tukiri aho ngaho umugore yashimisha umugabo ute kubyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina rero ariko bivuge muri discipline kugira ngo kino kiganiro kiri gukurikirwa n'abantu b'abana b'urubyiruko n'abakobwa bakizamuka wenda mu bukore n'abagore cyangwa n'abagabo bivuge muri discipline ukuntu rero akamubwira kuvuga ngo ushimisha umugabo ubundi muri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muri cya gikorwa ushimisha umuntu ubyerura ariko ushyemo discipline ntago turi kwigisha urubyiruko ibintu bibi ntago ari kubigisha ibintu bibi ariko ubundi ikiriya gikorwa iyo ukigezemo uri umugore n'umugabo uri umugore cyangwa uri umusore n'umukobwa bitangirira mu kwishima gute rero kwishima bivuge bishyira mu ntabwo wavuga ngo urababaye ntabwo kiriya gikorwa cyagenda utariye ngo uhage ntabwo cyagenda ariko ibyiza ni ukugikora wishimanye n'uwo muri kumwe niho kigenda neza niko ngewe niko nabyumva niko nabibona yego aha noneho mu buryo bwo kugira ngo umugabo yishimire umugore umugabo we yakora iki kugira ngo byibuze umugore amwishimire muri kiriya gikorwa kugira ngo amwishimire rero ni hahandi umugabo avuye mu kazi umugabo araje arananiwe wowe utangiye kumubwiye ngo mwiriwe umubwiye ati ese sheri wanjye wirute wowe utangiye kumubwira ati ngutashye bwije kandi avuye mu kazi ati uzi ukuntu ibintu bimeze yarinaniriwe ameze nabi arananiwe ntabwo uzaba no ku kazi banamusuzuguye cyangwa se amutishije agaciro ku kazi habamo ibintu byinshi ngo banamwambuye wenda just noneho warangiza ukazi ukamubwira ati ngo utashye bitinze ngo wari uri hehe ngo wanyweye agacupa nimba yakanyweye hari impamvu yakanyweye wowe ntabwo ugombye kuza umugore ati ufate mu ijosi umugabo oya ugombye kumubwira ati wiriwe sheri ese wiriwe ute ese hari mu kazi bimeze bite wiriwe neza mu kazi biragenda umugabo nawe azabona yuko umwitayeho umubwiye neza nawe azakubwira neza n'umubwira nabi kandi ntabwo bizakunda none se ngaho noneho tugira inama noneho
twumvise ko uri umuntu w'inararibonye mu bintu by'urushako sibyo umugore watinyutse guca inyuma umugabo yabyagenze gute kumuca inyuma rero kuruba byagenze ni hahandi babyatangiriye kumubwira nabi mu nzu hari ikintu turi kumvikanaho ngo umuha agaciro umubaza ati se sheri wanjye bimeze bite hariya niho hahandi umugabo azavuga atasi ariko se ubundi umugore wanjye ntambwiye mwiriwe ntanambwiye karibu ubundi handi hariya hari abakobwa bambwiye ati mwiriwe mwaramutse mu kazi bimeze bite amusekera utangiye kumwereka ko wazinze iminya warakaye washinze iryinyo ku rindi ntabwo umugabo azagira ati azasohoka kuko umugabo niki afite umutima w'uruhinja aroroshye kumutwara abakobwa ibintu byoroshye rero azagenda mu kabari ahasanga abakobwa bambaye mini nibarangiza bamutwara noneho wowe utangire uvuga ati ndagiye ese uwo ndagiye ni hahandi hazazamo imihoro ibyuma mutemagurane mwicara ribu nayo ibigemo itwara umugabo kandi ikosa rinde ryaturutse ari umugore rero umugore agomba kugira gute kubaha umugabo n'umugabo akubaha umugore umugabo akubaha umugore we n'umugore akubaha umugabo we okay reka tugire gutya turekeze hirya no hino uri kumva tugende no mu bintu by'uburaya ikintu cyitwa uburaya ucyumva ute turi kuganira mana yanjye ikintu cyitwa uburaya buteye ubwoba ugasanga umukobwa yanze gukora ari kwicuruza ari gucuruza icyo bita umupuri arimo kwicuruza ntabwo ari umupuri ni umupuri ni umva n'umubiri we ariko tujye tuvuga ikinyarwanda maze umupuri nyine uri ku mubiri we ni umupuri we tuzajye tuvuga ikinyarwanda tugisesengure mbese iyo wumvise umupuri wumva ari iki umupuri ntabwo wamenya ari iki ushaka kumva radiyo ukumva ari nka ampuri bari kuvuga ukumva ni ya radiyo irimo kuvuga yitwa umupuri cyane ariko uvuze ngo muri make radiyo ni umupuri niko yitwa burya ikinyarwanda turashaka kugira inama abantu bakuru buraya abakobwa bakuru buraya kuvuga ngo n'ikinyarwanda tugomba kugisesengura tukacinjiramo neza ariko nuzana bya bindi ntabwo umwana n'agasamira ngo umupuri ni igiki ntabwo umwana azakimenya ariko vuruvuga ikinyarwanda ngo umubiri we ucuruza umubiri wawe ntabwo ari byiza kuko uzanduramo sida uzandurizwamo n'imiti zinambura wasanga nawe uyirwaye ntabwo nyirwaye arahira onye kubonamwo wasanga yenda kugushyira hasi ariko mu izina rya Yesu nibekanabeho nta muntu ubikwifurije genda senga Imana ntabwo yabintera hari umukobwa ujya kubona ukabona mu maso he habaye ibisebe ukabona yarananutse ukabona mbese asa nabi ukabona nagazi kwitaho kubera uburaya ugasanga rimwe na rimwe abakobwa benshi barafunzwe bazira gukuramo amada umuntu ukuramo inda wamuvugaho iki mana yanjye umuntu ibyo bintu tubizi ku bantu b'indaya bicuruza banze gukora hello guys ndabasuhuza cyane amahoro y'Imana akomeza bari namwe ni Kahisi wanyu mukunda ndi kubona umukobwa mwiza cyane bita Fink kobwa mama Nick mari mukumbuye abantu benshi uyu munsi uretse ndi kubona yahengamye wagira icara neza wagira ngo yarahengamye reka tubyihorere so rero mwagiye mumbaza ku kintu cyo kuboneza mugenda mumbaza ku kintu ngo cyabatinganiye ngo bajyamana bahuje ibitsina ngo n'abalesbienne mugenda mumbaza ese bikogwa gute ariko hano dufite umuntu waminuje ubizi neza ubisobanukiwe abakobwa bakora uburaya mwagiye mutubwira yuko hari abakobwa benshi bubaka ingo bagakora divorce ari n'abagore benshi bahukana n'abagabo babo ariko si ngombwa kubyinjiramo neza reka tumikaze Finke umukobwa wa mama Nike atubwire neza ukuntu ibintu bimeze impundenganye uyu munsi murabizi ko ari sheri wanjye so turakundana ariko bibe ngombwa ko mubazanira ngo abaho kuri kwa nyako so reka tumikaze muri akanya abibwire neza mwire mwese banyarwanda nkunda vuga cyane bakumve da ntabwo ari gukumva naje mwari munkumbuye hashize igihe kinini mutambona ariko naje nje kubabwiriza ukuri kuba iby'isi ko bimeze ariko icyo nabisabira nk'abanyarwanda mwubahe muniyubaha icyo cyambere ariko nimuba mutiyubashye nta muntu uzabubaha ariko ibyiza ni ukubahana mugakundana
urukundo rwarashize nta rukundo rukibaho umuntu abona undi akamwanga nta mwanya ngirwa kubaho nk'abanyarwanda ni urukundo. Okay, Fink reka mwibaza akantu kamwe. Uri muntu ki mu buzima busanzwe? Umuntu ubundi uri mufiyemere cyangwa ndi umukobwa cyangwa wenda urubatse? Ubundi ukuntu bimeze jewe ndi umufiyemere. Ese wateye inda yateganijwe cyangwa wenda byarakugwiririye kubera yuko uje gutanga inyigisho hano utavuga ibintu byakubayeho usanga uri kwigisha ibintu biri bubasenya ahubwo bitari bububake? Ubukuru bimeze ngenje kubabwira ibintu bitabasenya. Ese ni ibintu byakubayeho ibyo ugiye kubabwira true story ni biki? Jewe ndababwira ibintu ntago ari ibintu byambayeho ndavuga ibintu by'abantu mbona bitihesheje ikuzo Imana. Duhe nk'urugero rero sasa umuntu uzi byabayeho ni wewe cyangwa nundi? Ntago ari uwundi ndavuga muri rusange mu bakobwa bagenzi banjye. Ariko reka nkubwire Fink sibyo hari abakobwa bamaze imisi bakundana kumva uburyo kinyina abantu batera kabariro uburyo cy'umugore ashobora gushimisha umugabo cyangwa wenda uburyo ki wenda nk'umugore ashobora gushimisha umugabo cyangwa umugore agashimisha umugabo siko bimeze ukumva tubwire ibyo bintu waba ubifiteho isomo ngo bitubwireho waba ubifiteho ubumenyi kugira ngo nudukurikiye wese kuko hari abakobwa benshi bubaka ingo bakongera bagasenya ingo sibyo ariko twebwe turashaka nyine udusobanurire ugushe ku ntego muri rusange ukuntu bimeze. Ubundi kugira ngo umuntu yubake urugo ikintu nabonye ni ukwihangana. Nicyo kintu cya mbere umuntu abanza gukora kwihangana. Nimba ukundanye n'umusore mwarahuye ukaba waramukundiye ibintu waramukunze ariko uvuga ati ndashaka ibintu anjyanye mu modoka ndamenya ngo niye cyangwa se mu nzu nziza akavuga ati n'amafaranga akodesha cyangwa nagakodesha ako kantu kandi kakarebaho ntago ari byo. Wowe mukundira ukwari umukundira ku gihagararo cye uko kingana nicyo kizatuma mwubahana. Rero nuvuga ngo nzareba urukundo ntago ruzaba ruhari ahubwo ni ibintu bikuzanye. Ari kiganiro nigeze kubona wakoranye na Fredawus kiri kuvuga nyine kuri ibyo bintu wamba bari ukabidusubiriramwo nubwo wenda hari ababyumvise ko hari n'abandi batabyumvise. Ubundi ukuntu byari bimeze icyo kiganiro twakoranye na Fredawus cyari kuvuga ngo ese urukundo ni iki? Icyo twatuma tuvuga ati ese hagati y'umuhungu n'umukobwa mukundanye byagera hehe? Umuhungu n'umukobwa iyo bakundanye bari bifite ahantu bizagerera muzagira mute muzabyara. Kubyara rero kuvuga ngo murabyaye ni ukuvuga ngo ni uguha abana imico myiza n'uburere bwiza mukubaka umuco nyarwanda. Ese uzagenda ubyara umwana umusiga aho ngaho mu rugo ari wenyine ararize umuntu amwotsa inabi? Iyo kumwuka inabi udahari wowe mubyeyi bizatuma umwana akurana igikomene nawe nta rukundo azabona. Ni handi usanga umwana umubwira ikintu ati urabimbwira se ntabwo narireze ntabwo ari wowe wandeze ugomba kwimenya nawe ukamenya ibyawe. Rero iryo jambo ngo kwimenya ukamenya ibyawe ntabwo ari imvugo y'umwana. Rero umubyeyi yakabaye yafata umwana we akamushyira ahantu mu cyumba akamuhana akamwigisha akamuha indangagaciro nk'umunyarwanda akavuga ati mwana wanjye uri umukobwa uziyubahe wubahe na sosiyete nyarwanda. Reka nkubaze tukiri aho ngaho umugore yashimisha umugabo ute ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina? Rero ariko bivuye muri discipline kugira ngo kino kiganiro kiri gukurikirwa n'abantu b'abana b'urubyiruko n'abakobwa bakizamuka wenda mu bukore n'abagore cyangwa n'abagabo bivuye muri discipline. Ukuntu rero akamubwira kuvuga ngo ushimisha umugabo ubundi muri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muri cya gikorwa ushimisha umuntu ubyerure ariko ushyemo discipline. Ntago turi kwigisha urubyiruko ibintu bibi, ntago ari kubigisha ibintu bibi, ariko
ubundi ikiriya gikorwa iyo ukigezemo uri umugore n'umugabo uri umugore cyangwa uri umusore n'umukobwa bitangirira mu kwishima gute rero kwishima bivuge bishyira mu ntabwo wavuga ngo urababaye ntabwo kiriya gikorwa cyagenda utariye ngo uhage ntabwo cyagenda ariko ibyiza ni ukugikora wishimanye n'uwo muri kumwe niho kigenda neza niko ngewe niko nabyumva niko nabibona aha noneho mu buryo bwo kugira ngo umugabo yishimire umugore umugabo we yakora iki kugira ngo byibuze umugore amwishimire muri kiriya gikorwa kugira ngo amwishimire rero ni hahandi umugabo avuye mu kazi umugabo araje arananiwe wowe utangiye kumubwiye ngo mwiriwe nkumubwira ati ese sheri wanjye wirute wowe utangiye kumubwira ati ngutaje bwije ngutaje ngo kandi avuye mu kazi ati uzi ukuntu ibintu bimeze yarinaniriwe ameze nabi arananiwe ntabwo uzaba no ku kazi banamusuzuguye cyangwa se bamutishije agaciro ku kazi habamo ibintu byinshi ngo banamwambuye wenda just noneho warangiza ukazi ukamubwira ati ngo utashye bitinze ngo wari uri hehe ngo wanyweye agacupa nimba yakanyweye hari impamvu yakanyweye wowe ntabwo ugombye kuza umugore ati ufate mu ijosi umugabo oya ugombye kumubwira ati wiriwe sheri ese wiriwute ese hari mu kazi bimeze bite wiriwe neza mu kazi biragenda umugabo nawe azabona yuko umwitayeho umubwiye neza nawe azakubwira neza n'umubwira nabi ubitana ntabwo bizakunda none se ngaho noneho tugira inama noneho twumvise ko uri umuntu w'inararibonye mu bintu by'urushako sibyo umugore watinyutse guca inyuma umugabo yabyagenze gute kumuca inyuma rero kuruba byagenze ni hahandi babyatangiriye kumubwira nabi mu nzu hari ikintu turi kumvikanaho ngo umuha agaciro umubaza ati se sheri wanjye bimeze bite hariya niho hahandi umugabo azavuga atasi ariko se ubundi umugore wanjye ntambwiye mwiriwe ntanambwiye karibu ubundi handi hariya hari abakobwa bambwiye ati mwiriwe mwaramutse mu kazi bimeze bite amusekera utangiye kumwereka ko wazinze iminya warakaye washinze iryinyo ku rindi ntabwo umugabo azagira ati azasohoka kuko umugabo niki afite umutima w'uruhinja aroroshye kumutwara abakobwa ibintu byoroshye rero azagenda mu kabari ahasanga abakobwa bambaye mini nibarangiza bamutwara noneho wowe utangire uvuga ati ndagiye ese uwo ndagiye ni hahandi hazazamo imihoro ibyuma mutemagurane mwicara ribu nayo izi ibigemo itwara umugabo kandi ikosa rinde ryaturutse ari umugore rero umugore agomba kugira gute kubaha umugabo n'umugabo akubaha umugore umugabo akubaha umugore we n'umugore akubaha umugabo we okay reka tugire gutya turekeze hirya no hino uri kumva tugende no mu bintu by'uburaya ikintu cyitwa uburaya ucyumva ute turi kuganira mana yanjye ikintu cyitwa uburaya buteye ubwoba ugasanga umukobwa yanze gukora ari gucuruza icyo bita umupuri arimo kwicuruza ntabwo ari umupuri n'umupuri ni umva n'umubiri we ariko tujye tuvuga ikinyarwanda umupuri nyine uri ku mubiri we ni umupuri we tuzajye tuvuga ikinyarwanda tugisesengure mbese iyo wumvise umupuri wumva ari iki umupuri ntabwo wamenya ari iki ushaka kumva radiyo ukumva ari nka ampuri bari kuvuga ukumva ni ya radiyo irimo kuvuga yitwa umupuri cyane ariko uvuze ngo muri make radiyo ni umupuri niko yitwa burya ikinyarwanda turashaka kugira inama abantu bakuru uburaya bakuru uburaya kuvuga ngo n'ikinyarwanda tugomba kugisesengura tukacinjiramo neza ariko nuzana bya bindi ntabwo umwana n'agasamira ngo umupuri ni igiki ntabwo umwana azakimenya ariko uvuga ikinyarwanda ngo umubiri we ucuruza umubiri wawe ntabwo ari byiza kuko uzanduramo sida uzandurizwamo n'imiti zinambura wasanga nawe uyirwaye ntabwo nyirwaye arahira onye kubonamwo
aha asanga yenda kugushishira hasi oya ako mwizina rya Yesu nibekanabeho nta muntu ubikwifurije genda senga Imana nago yabine hari umukobwa ujya kubona ukabona mu maso he habaye ibisebe ukabona yarananutse ukabona mbese asa nabi ukabona nagazi kwitaho kubera uburaya ugasanga rimwe na rimwe abakobwa benshi barafunzwe bazira gukuramo amada umuntu ukuramo inda wamuvuga iki Mana yanjye umuntu ibyo bintu tubizi ku bantu b'indaya bicuruza banze gukora